Kako znate kada da pustite ruku čoveku s kojim se rukujete? Kako znate na koliko santimetara je pristojno da razgovarate s njim? Kako znate da li smijete da dodirujete čoveka dok razgovarate? Kako znate da li da gledate u oči? To su na prvi pogled samorazumljive stvari, a zapravo ogromni nesporazumi nastaju povodom ovih jednostavnih kontakata. Pokazalo se da je komunikacija među ljudima izuzetno kulturno uslovljena. Znači, da svaka kultura ima svoje kodove, jezičke, neverbalne. Vrlo često se dešavaju diplomatski skandali zbog nepoznavanja kulturne prakse u određenom delu sveta. Bivši američki predsjednik George Bush i Silvio Berlusconi su bili šampioni tih kulturnih gafova. Već godinama se u svijetu razvija jedna nova nauka, to je interkulturna komunikacija. I mi smo prvi fakultet u zemlji koji ima taj predmet koji se bavi teorijom i praksom interkulturnih komunikacija. Mi verujemo i nadamo se da će naši studenti raditi u multinacionalnim kompanijama, da će putovati po svijetu, da će formirati porodice u inostranstvu ili makar sklapati prijateljstvo. Znači, što bi rekli, bit će svetski ljudi. Da bi uspešno igrali ulogu tih svetskih ljudi, rešili smo da im ponudimo neka znanja iz toga kako različite kulture komuniciraju i unutar sebe i među sobom. I sada ovakve kursovi postoje i za poslovne ljude širom sveta, a i to je jedno izuzetno ekspanzivno polje i u akademskom životu. Većina ljudi kad se suoči sa interkulturnom komunikacijom. Da li odbijate kad vas ponude jelo? Koliko puta odbijate? Naši ljudi su uvek uvrede, što oni su naučili da kažu 3 puta ne, a u nekim kulturama na prvo ne se sklanja. Ko plaća račun? Jedno dosta dramatično pitanje. Ovo polje je izuzetno politički primenljivo. Naprimer, ljudi kada otvore fabriku u nekom delu sveta, poslovni ljudi uglavnom idu na takve kurseve gde se vodi računa o kulturnim posebnostima. Naprimer, u Africi njima nije bila toliko bitna plata koliko da imaju pauzu za ručak. U nekim drugim zemljama pak trivijalna stvar. Da li smijete dati kompliment koleginici? U nekim zemljama to je vrlo dobrodošlo. U Americi je to vrlo nepoželjno kao način ponašanja. A to nisu čak toliko egzotične zemlje. Recimo, Francuska je suprotan primjer. Tako da, interkulturna komunikacija pravi probleme čak i u relativno bliskim sredinama, kao što su različite evropske zemlje. Imate taj čuveni primjer o distanci pri razgovoru da Sicilijanac dotera Šveđanina do duvara, kao narodne pe, zato što on mu se stalno primiče, a ovaj se stalno odmiče, jer je skoro dupla razlika u tome šta se smatra pristojnim ostajanjem. Ovaj predmet, osim što je zabavan, je i dosta praktičan, jer skoro da nema čoveka koji kad tad ne doživi kulturni nesporazum.